Aku labeng gelopai tak toto. Payah. Ada apa mak materi? Oh, remote dengar hari lah. Minta becek. Nang nok ibakan na banok mali odik nok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kelak Wir? Ada ya Dul makan manok Dul. Tuh lewat tujuan yang kursi Dul. Oh ya siap. Cik suap bersedia ya. Aduh, les sedul. Tidak marin lalakon. Dah iya mau nandi buah-buahan tuh. Iya dah iya Wir mau lagadung lebur. Pakai betul les soro baku nih gelako. Iya tar kadang tak tahu kebetok. Ya ada mak boleh. Cek lah kadung lebur tuh. Tak pernah lomba manon Wir. Keker tuh. Keker nang nomor berapa Wir? Abah, korong ngasih keker. Bisa kok tak penor lomba sekali. Abo, dan singko suku keker nang perlombaan. Tuh di keker gorong ngerapa. Wir, engkau selain silaturahmi dan engkau berparlo na Wir. Parlo apa? Mar apa kau cak gitu? Ya, agar silaturahmi tidak putus Wir. Mar pinjam dulu 100 Wir. Jak mon mbak entul mak sakuli nih jam pese. Engkau ria tak teluran pese dul. Salah siapa kita majer. Ya lagi cuma boleh bantul. Mar kok nginjam boleh Wir. Ban. Dul, lah boleh baik dul. Sepengin talon hutang boleh dul. Ya. Do iya Wir. Tina pas bolong sih siapa anggota. Pas berempat anggota Wir. Ya mau dipapolong kapi pas 5 juta dul. Ya Tina Wir. Bulan datang aku nih pelunas sebi jengko. Nang tenang lah. Aku beda-buduk dia. Alah dul, kau tak penting duduk. Sedenting ban majer. Ya Tina Wir. Ben mau tanda kebuduk. Di jengko ya beri tanda terima kasih deki. Aja setongkel dul. Keng cuma lainnya mah. Mun esen apa deh. Pada mah bedu pese. Aja riba seelarang di agama. Iya Wir, engkau lah tahu. Cek lah larang dengan agama. Cek lah jelas akhir dalam Al-Quran Wir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afam mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Allah Ta'ala rialakan letak ngoliaki mun urusan duk membuduk pesewer. Abah,
Dia mak tahu betul. Cek mak buduk peser itu sah larang di agama dul. Ya ajar ki buru sebelum mangkade enak wir. Jadi kah? Kok mau lihat? Mau temu bulan datang be ya? Oh tangah. Iya ya. Dek rematul peker wah. Tahu kah hukum mah? Aneng ki mata berbudu ka sengkok. Duh. Payah tul peker payah. Mak Sawir nelpon beda apa ya? Aduh iya. Kok ku tak setia bekto nama ajar ke Sawir. Pas oleh dimak kok beser ya. Cek lebih sebulan. Tamang lo nelpon. Payah. Tul peker dek remah. Mata dek kabar sekali. Telepon tak yangka. Lau saya dari karoman ya. Siapa orang nebeten? Kok benih keng niatnya keng nebeten? Siapa orang wir? Kok benih keng tak nyerah? Kok keng bolan tak gelar majorotang setia? Duh, apa tul peker? Apa dul? Dul, apa benda dul? Mak tulah kadar ya dul. Dul, apa? Ban mak inom ria, dul. Dina dul, mungkin otang jaga berak dul. Toh sama ajar dul, korban beres. Ongguan wir.